Ahee ka rhandza ku nyika. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you're alerted if you make any upload. So yeah, ka tlhela na ku vulavula hi ku AADP ya Benny Mayengani yi pure mati ka 2 villages kahle kahle. So far laha Limpopo va kota ku campaign no gangisa ti-vote kahle kahle maswona. So loko AADP a yi lo sungula ku campaign last year sweswi a yi ta va yi ri na ti-followers to tala, mara still loko like gaza yo support-a AADP swi nga va possible ku ri ku na xitulu AADP yi kuma xitulu xin'we kumbe swinharhu palamende maswona. So yeah, ni vona ku ri initiative ya kahle ku ri lexi vanhu va rilaka ngopfu hi xona i mati kahle kahle ka matiko yo tala, loko va endle ti-borehole so ni twa ya nga ku na change nyana leyi nga ta endleka ku ri loko ho vhotela Benny Mayengani and loko mo langutisa matiko yo tala ya le kaya va tshama ma 7 years rhanga Eskom yi nga ze yi tisa vukorhokeri bya gezi ku ri moxeriwa gezi. So loko ri ku khoma like AADP ku ri va ta va held accountable loko va nga endli service delivery lava masipala. So kumbe ndhawu tetiya ti endlaku service delivery hala makaya maswona. So kumbexana issue ya mati again a yi ta hela naswona. So AADP yi le ku zameni so far na loko yo kota ku ri vana unikaza hi vuxiwa na lexi at least a yi ta va yi endle swo hlayanyana a nga ta va na lack of jobs and opportunity.